Dobar dan poštovani gledatelji, evo nas natrag u Hitmanu. San svih snova, gledatelji uživaju kada gledaju nas kako igramo, svaka čast gledateljima. To, jebimo majku. Ne treba mi spoiler, znam stara. Ubulbum čoveka. Dobrodošli u Pariz, dečki. Oblong, West Virginia. Mountain mama. Take me home, country roads. All my memories gather round her. Знам да tu mogu trovat na šanku, ali jebi ga. Stari, sorry mi je, baš mi je sorry. Ne, to je konobar! Konobar, svaki si ga u lišti ne bio niti nek. Sad mu čudno jebote, čovjek je palo na Ispod stola da se A dobro, da, sad si ti konobar. Budite kaj popili. Imam kaj metki. Koji su ti sad jebene kuhari krivi? Čovjek tu... Sad ti kuhar još pošao. Čovjek tu meša juhu od paradajza, gleda svoja posla i ovaj ga upuca. Oj, dobijem ti juhu od paradajza. Vi ne tražite, vi uopće ne bi nikad nikoga tražili, ne? Koji ste im smradovi. Daj mi duhan, čini. Daj, evo ti duhan. Nemoguća misija. Riješeno. Jebote, noge su mi se odsekle na sekundu. Tu sam plomit. Kak ti to zvuči? Da, kaj danas trebam napraviti? Uništiti virus, spasit svijet i 2 čovjeka. Spasi cvijet i 2 Čitam novine, ja čitam novine. Čuj, spasao si ti pun kurac više od 2 ljudi. Daj si pojići nikad. Evo opet, jedan konobar već ima. Evo, kaj te konobare jadni. Da vidimo koliko su opaki na ovoj misiji. Dečki, kaj se dešava? Kaj su ti jadni konobari napravili? Opaki konobari. Dečki, neko te napal. Ja mi pucat ćemo. Opet je poluda, sve ubijaš. Ne ubijam ja ništa, sam moram nutra doći nekak, kužiš? Da vidiš, nemam poison, treba mi poison. Ima tudi otrova u kuhnji. Imate vi otrova kakoga? Ženo. Kopera, da. Nikom ništa nije, kuhar se ušetao u sobu gdje ne bi baš trebalo biti. Ne pa, kuhar sam, bok te jebo, tražim začine. La. Bravo, ubivate. Suspicious. Čekaj, sumnjaš u neke? Kuhar je poluda. Evo, dosta je, gotovo je. Naš novi kuhar, prvi dan mu je... Killing spree. Kako kod? Tu kako? Špageti? Stari špageti? Stari špageti. Stari špageti. Drvu usrali mu se. Dobili mu je prolje. Kaj ti piše? Opet ste morali to sranje uključiti. Kaj vi radiš? Zvonim ljudima. Aha. Caruso will be coming to lunch shortly. His last meal, I presume. Pizza unutra. A nisi, da, hitno si tomat. Čuj. Čekaj, Majko! Da pijete mater kišom u drgo. Prank je, evo. Kak mu se kičma vtrgla, Isuse, opalje 5... Ja, zato se više ne staje svuda, ne? Je, pa to je njegov problem. To je njegov problem, ne pazi. Svoju djecu bom pravi. Evo. Još jedan prank. Baci mu konzervu u glavu. It's a prank, bro, it's a prank. To su plastični metki, viš si zaspio samo dok ih stavite, znaš. Tranquilizer datori se tu. Pa ima i toga, ali to ne koristim. Ruku mu daj, dakle. Kaj? Honor the dead. What the fuck? Aha,
Takve. Treća. A zato ki sve rješavaš mirnim putem, shotgunom. Kak ti znaš kak se moj shotgun zove? Shotgun? Miran. Da zamisli, jebote. Delaš na poslu ko kuhar, spominaš se o receptima i dođe ti tip s barkodom i pogodite glavu. Dok nam je došao ovaj... To je virus. Dobro, ne boju se zmisle, iza njega se niko niš ne zmisli, svi su mrtvi. Sad dok dan što pol kuhnju zapalili, kaj bom ja stari treba reći, jebi ga stara, malo sam postao retardirani. Is Francesca DeSantis. Ne znaš ti govet kretenet, otišao znaš kao. Ovo je drugu sobu, a neko zrišće. Znao ga boli kurac, pucali su na njega. Okrenuli se sa sobom. U auto, u auto! Još jedan da ga... A baš je bilo potreban taj auto, morali sam trčati.